inqwala bekunene lena 2025 akusekuhle nakadzene kuphume wonke umuntu nabafana abancane sanibona nemajayimbuto mhlawumbe ukona sanibona nemajayimbuto wena ngibani wakabani wena Mangwefana ngwakamothi. Mangwefana washo kwasi Mangwefana wena Engule style Mangbutheka. ukulestala wabutheka ubutheka uphi Mangwefana Uthe emgadleleni. nemambana naso umdzalo ufuna kuba yini wena Nawubali sotsha. nakubali sotsha nawo sotsha lenkosi nemambala kule ngikwala nje 2025 ukhazwe yini wena Angichaze ngilokuthi sigithi kamnanzi enqoleni. Ukuthi silisekwaneni. uyile sokwaneni ubuyena lo nje nawo ngani wami nemambala asutshela abangakhokela basekhaya ukuthi babuta eminyakeni lodako batshela Nibokuta nitelisekwaneni. Kumnanzi nje kakhulu. Inkosi yasondla. Kakhulu bayethe wona phakathi. Ngibona ukuthi isipho ama-KFC sidla kamnanzi enkosini. kunjalo Bayethe asuyibonge phela asusho ubonge inkosi lotatiko sutisho Sotle mnyama kula balthuli. Lo dumande wasembelebeni. Kanzi ngilo dumande akithi asemabondweni. Noma lokuthi ngilomnyama ngilosenhlaphelweni. Kanzi ngilo dumande wasembelebeni esimnandi kubhekwe. Uma gadla asembelebeni. Bayethe naphakathi. bayethe yabonga abangani baba Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.